alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV oɗo te saaha ɗum won nangowo lawol Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu. وكام اللازم وزير الجمعة Ceerno Mamoud Deme Koungheul walla Kaffrine Madina Toro banaɓe ngari machallah no feewi no kadi kadi hudal laynaɓe ɓeɗa kadi ngari machallah. Sirai Kirama Sambung Cikit masyaallah. Karena wina ang menjetiran dan Allah ni kang kahajun eden jetiran non Allah yetodo dan ni Allah wi Allah ina podi kala jehadum ene amamakko wi mawabe gane o ni'mat وبيدنا كدني أعمال بدي وي الذي لئن شكرتم لأزيدنكم tetapi on jettiitam mami ɓeydan on o wi eɗen jettimo noon ɓe kawridinal ngal o hawridini en ɓe golluɓe sunna ñalaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi eɗen jettimo ko hawridini en e janngude alqur'ana o wi eɗen jettimo ko hawridini en
etaade wondirde sabu Allah wi eɗen jettimo ko hawridini en e etaade hadde kala ko Allah haɗi e yamirde kala ko Allah yamiri o wi eɗen jettimo e aarnanaade yiddemo to jaati makko e weleedemo to jaati makko e yidde nelaaɗo makko e weleede ɗum e yidde cheikhana ahmada tijani e weleede ɗum e yidde juulɓe fof e weleede ɗumen o wi eɗen jettimo o wi ko hebli en e ɗe geɗe fof eɗen jettimo e ɗum o wi eɗen jettimo e ko reeni en e sifa pittaali men e bakkatuuji pittaali men e ko reeni en e anniyaaji heeferɓe e faasiqeeɓe e naafiqeeɓe e joomiraaɓe kabairuuji e yimɓe adna o wi eɗen jettimo ko reeni en e ɗum o wi eɗen jettimo ko haɗi kala mo ina haɗa en oɗo diine omo haɗi on omo heedi hakkunde men e mum o wi eɗen jettimo e ɗum o wi eɗen jettimo kala ko heblata en haade e moƴƴinde diine o eɗen jii e moƴƴere makko sabu nelaaɗo makko omo aarnana en omo aarna en e ɗum o wi haa tawɗen tan ko moƴƴi e anniyaaji men ɗum fof ko ɓural makko e barke nelaaɗo Allah o wi ko moƴƴi e konngudi men o wi ko ɓural makko e barke nelaaɗo makko o wi ko moƴƴi e golleeji men ko ɓural makko e barke nelaaɗo makko o wi kala ko moƴƴaani e ɗeeɗo geɗe ko ndaɗɗiini muɗum walla ko ndaɗɗen heen fof o wi ko ɓural makko e barke nelaaɗo makko o wi haa tawɗen enen kam tan alaa ko ngonɗen cuuɗiini men e peeñi men e alhaali men e jaafi men e haqiiqa men e majaas men ndeke alaa fof ɗo njowitiɗen so wonaa tan e ɓural makko e barke nelaaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam o wi ko hebliri ɗum ɗaani o ƴetti en o waɗi heen ko o anndini en ko nii way o longini en yettude mo o wi en jettiimo e ko ɗum wayi nii ko tawi ko kanko waɗi ɗum noon o wi eɗen jettimo eno waɗi ɗum o wi tawino enen boom en nganndaa o wi eɗen jettimo e ko mooftani en e njurumndeeruuji makko o waɗi en joortaade o waɗi e gaɗɗe men joortaade ma en dañoy ɗum o wi en jettiimo e ɗum o wi eɗen ñaagiimo ne yo ɓeydan en joorto yo hawriɗin yoorto oone yo haɓoɗin yoorto oone o wi ɗum ɗo fofof ngol ɗon jettugol fof eɗen ñaagiimo tawa ina wondi e gowɗingol Allah tawa ina wondi e gowndugol to Allah o wi eɗen ñaagiimo ɗum
andi jettiiɓe toon fof ma yettirmo ɗum o wii ko en nganndaa noon ko en jettoyaaki noon toon nde saka jettirenmo ɗum toon eɗen jettirimo ɗum e ganndal makko e sifa kawridingol makko e timmal nelaaɗo makko o wii en jettiimo e ɗum fof so tawii ɗum yawtii o wii neɗɗo kam han kadi kam ko haani o wii tawde wonii juulɗo haa o jeɗanii yettude Allah han kadi o ƴoƴana wondireede Allah o anniyo to ɓernde makko kala ko wondirno e Allah tawi wonaa Allah o duuɓii ɗum kala ko wondirno e juulɓe tawi wonaa Allah o duuɓii ɗum o ƴetta anniya makko laaɓɗo hakkude makko e Allah wonde omo wondira e Allah e yeeso Allah laaɓɗo o anniyo omo wondira e juulɓe yeeso Allah laaɓɗo o anniyo omo goonga e ɓe geɗe o ñaagoo Allah yo Allah jaggu junngo makko ɗoomo e goongude e ɓe geɗe o daroro kono no anniyori o wondira noon e Allah kala komo anniyo o siwta ɗum haa laaɓa nden hunde wona Allah kala komo haala o siwta wona Allah kala komo golla o siwta wona Allah kala komo anniyano juulɓe o saato haa wona Allah kala ko haalanta juulɗo o saato haa wona Allah o wii kala ko gollanta juulɗo o saato haa wona Allah o ƴeewa moƴƴere nde o yiɗani hoore makko fof o ƴettane o yiɗana juulɓe fof o ƴeewa ko yiɗi Allah ko o yiɗa juulɓe ɓe yo yiɗa Allah ko foti noon o ƴeewa ko ɗamini e Allah ko o ñaagoo yo Allah rokkumo ɗum rokka ɗum juulɗo kala o daroro lewru moƴƴingol e denndaangal mbaadiiji makko sa'a fof ne omo siftina ɗum hoore makko o wii nden mbaadi ko ina weñondira e majjum ari fof feeñanimo kanko o feeñana ɗum e ndiiɗo mbaadi sabu yimɓe ɓe koɓe martabaaji Allah gooto heen fof feeñanta ɗum e maaɗa ko jiidaa e o maana gila anniya mum haa e golleeji mum haa e konngudi mum o wii ko aɗa toono e fittaandu ko waadi e makko no wayeemaani kono noon an haali gadana o so tawii ina jaali e ma salo aan nanndude e makko keddoɗaa e hoore ma no mbaaroɗaa e moƴƴere denndaangal sifaaji ina njalta e tagoore ko hawri heen e ma kawraa e mum ko hawraani heen e ma nduttoɗaa e hoore ma kawraa aan kam e hoore ma ɗuurnoɗaa ɗum ɗo yahata ɗo o wii on woni moƴƴo mo moƴƴere mum waylotaako ko on woni gooƴuɗo mo gooƴingol mum waylotaako ko on woni gannaaɗo ina anndaa
tan dayata sona ceeɗo toɗo ɗum jan dayata sona kaalowo ɗum an gonɗo e on ɗon sifa o wi a foftini jabade ko mbiyaɗa kala ko mbiyaɗa ma dañi so ina jaabonoma a fofti gollude kala ko golla e dow ma dañi yettoto yot manam darani nana ina jottonoma dendagal an haajuji ma gila duna ha e lahara nde wonno tawde ko Allah heetti hen Allah heettininoma Allah heetti e majji kanji fof o wi on saa naftoroɗa hoorema juulɓe naftoroma gila e aduna ha e lahara o wi ko niide woni neɗɗagal neɗɗo neɗɗintoɗo neɗɗagal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi o Allah rokku en noon wondirede e sifa nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ya Allah rokku en neɗɗinade neɗɗankagal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam بجاه شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وبجاه أنواره وبجاه فتوحاته وبجاه محبته وبجاه سروره وبجاه إدراكه وبجاه مقامه المختوم والمكتوم وبجاه ما أضمر فيه ومما نعلم ومما لا نعلم ومما علم الله وعلم رسوله من بركاته من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يدبرنا ويجعلنا في ظاهرنا وفي باطننا وفي حياتنا وفي مماتنا وفي جميع أحوالنا من خاصة أصحاب هذا الشيخ الذين غرقهم الله في مقامه حتى قاموا في ذلك وقعدوا في مقعد صدق في مقامه العزيز عند الله. الله يفعل لنا ذلك بفضله ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة هذا الشهر المعظم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث
والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون. والذين تبرؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم توثونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ويدوم كم إن باوا ودهين وإنينا قال فجدت الله سبحانه وتعالى e ko jiiɗen o waɗani en e moƴƴere so en mbaawno en ƴettat ko ɓuri ɗum en mbaawa yettude mo fodde makko mbaawɗen yettude ko fodde meeɗen yettugol meeɗen gol en ndewnii ɗum e yettugol ceerno meeɗen رضي الله تعالى عنه نوننir en o haali ɗo jooni ni e sifa jettugol heen hay sinno en mbaawa reftude heen hay sinno en nganndaano yettirtee en tawnii e ɓerɗe meeɗen en tawnii e anniyaaji meeɗen en tawnii e pible meeɗen eɗen ndewni jettugol meeɗen ngol
jettugol makko ngol eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere muɗum e ɓural mum e jurum ndeeru mum yo Allah yoɓan en ceerno moƴƴere kanko e seeremɓe makko jobdi moƴƴiri ndi o haandini ɓe to makko bijaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama e barke cheikhana ahmad attijani radiallahu taala anhu e barke ceerno men e seeremɓe mum oy batuuji ɗi fof ɓe ko noon mbayi kanji fof ko ɗi ɓeydorteeɗi kanji fof ko ɗi naftorteeɗi mo keɗiɗa heen fof ma a ɓeyditoro ma a naftoro o batu mo keɗiɗen ɗo jooni one kadi ko winnande meɗen eɗen jettira ɗum Allah subhanahu wa ta'ala eɗen ñaagimo e moƴƴere makko e jurum ndeeru makko e ɓural makko nde o rokkata en nande ko kaalante ɗen ko o newnana en jaɓde ɗum o newnana en gollirde ɗum o newnana en naftorade ɗum eɗen ñaagimo yo waɗan en noon bijaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama o jaɓana en demeɗen Allah e lewru hee o sembina en heen o ɓeyda en heen to ɓerɗe men to konnguɗi men to anniyaaji men e to golle men fof yo Allah waɗan en noon bijaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama e barke cheikhana ahmad attijani radiallahu taala anhu e barke ceerno men e seeremɓe mum alhamdulillahi rabbil alamina allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim fatiha salatul fatiha duwaw boto rabbil alamin nde gandu ko janngo woni 17 korka wadde kala 17 he wadde ziyara mawɗo ɗo teddugo Madina Gounass ziyara mawɗo ne waɗa kala 17 korka hande o hoɓɓe heewɓe ngari machallah koɗe ɓe jiiɗen ɗo ɓe jiiɗo ceertiraɓe ceerno Samba to nduur men cikkitte e délégation timmuɗo arde ceerno Mamoudou Déme to Kafrine kamne kadi machallah délégation timmuɗo arde jiiɗo ko wuuro men Houdalla e naaɓe e gargol ceerno Adama Diallo e délégation timmuɗo gari ziyaro tan kadi Madina Tawreɓe naaɓe machallah gadi kadi gargol moƴƴo délégation kala hen goto ko délégation timmuɗo arde ngam arde hawrude ziyara janggo inchallah mawla hande ɓe gara ɓe juulde e dendagal aljuma o inchallah ziyara janggo ɗo gasi kadi joom kadi paara to gonno inchallah mawla jetti bandiraɓe kala jarniɓe no fewi no fewi no fewi botowol gasi waɗama duwaw indede ɗi duwaw inchallah ɓeɗo ko wuuro men Houdallahi naaɓe salamun ɓe wona ceerno Alassane Diallo Houdallahi wona khalifa alhamdulillah dentangal immima ceerno Ibnu Marcial machallah dentangal ɓe naare joni juurade e ceerno alhamdulillah alhamdulillah machallah alhamdulillah ceerno Adama Houdallahi
Ceerno Oumar Thiam, Ceerno Mamadou Deme, Ceerno Adama Sy, Mamadou Daka Amri ko kamɓe toppitiɗum toon machallah. فاتحة لا بني صلاة الفاتح لا بسبب الجري فاتحة صلاة الفاتح آمين. Alhamdulillah rabbil alamin, machallah juurama Basir koddirde juuɗe jokkodirde enɗam yurmodirde yafondirde raw jokka enɗam alhamdulillah.
no way to ndeke jabara الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحي جل ما شاء الله ما بهذا به ويندرس الحمد لله ما شاء الله Jal maka wendir cani ibu rumah cer masya Allah desa wi berkanarade nyaga duwa il hulid haaju ngora nonde ko dal wadi don desa be kenyaki tan gor kal gedal alhamdulillah Jen Adam wa Jen Al-Saran Hudalai Jen Ibu Marcian Jen Abdul Hayy Jal alhamdulillah alamin en hande ko aljuma ko jaltal cali ceerno wonde rawɓe machallah ngari no feewi nder gallo heewi ha boowal galle ceerno ngal fof kadi heewi alhamdulillah alamin inchallah donc ko ni kadi juurade tokkude en ɗam e ceerno hollude haajuji maɓɓe alhamdulillah alamin rawɓe en wona sara e diine o wona sara e diine machallah galle nder galle ceerno ko ni way hewde kañum Gasat joy ana ni ko ne ko ora Seydi Ba alhamdulillah ceerno naati galle caamuɓe ɗo galle ceerno Ousmane Thiam walla ceerno ɗo naati ceerno Siraji Nana ina wayno wayni oɗo ɓittoyde e meɗen donken dañde no jiɗirɗen ni taloyi min ngara joni min calmina min du'o ko heƴoyi caggal muɗum fof ina moƴƴi ko heƴani fof taw ɗum ɗo kam heeɓi waɗede
الرجال يا الله يرمم يا فومو آمين يا الله ودمو يا أتشابي آمين يبارك مكو هدو إبسكو مكو هدو إدن تنغل هدو إجول بفوف إنن يا الله ركو إنتر دي منيوجي يا الله ركو إنتمو دي مجري باو جود بلدي بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه بارك جسيرا بمن اجنا بميل اللهم صل على سيدنا محمد وسلم يا الله جاب دعاء فأولن دي مريد أن تيبه من دعاني ما أن فد أمن فد مودن ففف يتودي ودني الله ɗum ɗo ina heƴi ina yoni hayso du'anoma toon tan ina yonanno kono noon koyɗe mum kadi ha e oɗo galle moɗon ɓesgu moɗon yettode wodani Allah yo Allah yettin du'awu o ruhu makko e barke ceerno e seeranɓe muɗum o yamin ñaagui du'awu ɓesgu fof ina ñaagui du'awu jaɓiɗo foti sukaɓe فاتحة صلاة الفاتح